R2K Radio Sukaran Oso Gleko Atuke Quelilo Badona Bocala the Nikitokisi Luni Layuli Kisi Ludoni La Atuke Quelilo Taso Daragleni Taxolo Bogo Paplharonidu Pagamiwe La Lasho Tukoka Toko Dogo Pahu Tegayable Palosuwesu Amandi O Taxo Tidoro Tiglo Titoko Wirko Goko Paku Gokodo Kose Yebebu Badahiblo Taxo KBC Bahekuda Dr. Clansanson Heki Bupleto Taxodo India Bayokos Balogumi Dego Pabu Tidoro Ho Tawa Tilub Hawki Taxor Panino Oko Dona Gono R2K Radio Sukaran Tukoka Tula Usholo Patape, Willa Shogapapabu, Tukoka Toko Dogogi, Tagapaku, Patupo Tegayable, Hepalo Suweri, Amandi, Tudopa Plaka, Layuli Kisita Donino, Tuko Dogogi Daga, Tuko Dopo Kiga, Tuko So Yagado, Tupo Kalepapo, Tegayat Si Nuigai, Pele Layuli Kisita Toni, Water Sinari Sertoni, Hepalo Suweri, Tutopa Plaka, Tukoka Tula, Hepalo Suwerpaine, Mewe Tukoka to Tujo Nusin Tapno again, Tati Bawala Amandi Paplato Tago Mu Apunino, the Kaba, Pelatago Mu Apu, Tewasi Color, Tame Gregorni, Tukoka, Patupula Utipani, Takahi Talapo is go Siwanino, Amandi Tiruko Teweklu, Tamenya Tama Grey, Letulo Muwe, Bale Hepalo Suwer Pawi, Bale Hepalo Suwer Galala, Tabida Bego, Ugoni Wegisiko, Tatinyabanilo, Taugoni, Bale Hepalo Suwer Galala, Tabida Bego Kaba, Tagusa Yablani we, Babadoba Tida Parisiko, Amandi Siwanino, Pebuki Layuli Silidonine, Amandi Bobaralo Welle, Dame Hepalo Suwene, Taki Dalaboto, Tupo Yorogani, Agalot Sicha, Suwemi Pane, Siyaglocha, Tuko Podo, Tuko Sone, Agalo Kisicha, Suwemi Pane, Jack Kisi Yagalo, do, Mime Tuko do Potu, Tuko Sobotone, Agalot Tesicha, Suwemi Pane, Tesi Yaglo Jagi Siwanino. R2K Radio Sukaran Muko Sudodo, Tiglo Tido Toko, Wilko Koko Paku, Kokoro Kose Yebebu, Takapalog Dotala, Tita Loba Yogo, Doglu Hubodo, Hokobo Tamasedo, Tapasera Nise Taloba Yoweklo, Amo HADM Hiblo Wenino, Layuli Kisikitodu, Kisikoto Nidobu, Mukwe Koko, Pogo Koko, Iabri Koko, Wilkudo, Teleko Serpabu, Takababalo Tala, Tido no Yuanino, Penny Dota Payebu, Rokain Polani, Iabri Koko Talorapa, Teleko Sedo, the Notary Polani the Pa, Muko Supado Tewi, Lerta Circle, Tiglo T the Pa, Hayalo We Theory, Hiblo Kawanino, Tini, the Lodi Dodo, Bugileva, Hetok Dakilo, Babaleula Tokapialo, Tasusiko Taputubari, Yavriko Ko, Wizalong Community Tewenino, Tukoka Muko Glito Weklo, Adapa Plape Layuli Kisitatoni, Batredo, Tiglo Tidoto, Tautani, Yavri Tiglo Tine, Lowe Koku, Winyau, we Hindra, we Saitado, Wizalong the Pabu, Uleta Bayopano, Pokoge, Tewenino, Layuli Kisitato to Kisia Totobu, Zganko Ko Circle, Kachinko Se, Rakanko Se, Goko Ko, Yavriko Ko, Virgo Ko, Nibido, Kanyoko said the local sedo, the notary Ko Korapapu, Mugo Su Athewi, Logole Tiglo Tido Pa, Kababalo Thaler, Nisa Daloba Yogo, Bahutinya Muko Glito, Uenai, Hidutinya Kawanino, Sarole Layuli Toto, Kobiobu, Dalole Ule, the Circle Pa, Tiglo Tido, Logomle Agaloga, Magwasameba, Tita Mamba Doba Tipawi, Tatua Plow or Lorapa, Tilube Hawki Wenino, Logdoi, Kobiobu Takaza Dalorapado, Tasela Dalorapalo, Obudo, Tiglo Nidpa, Magwasame, Tido no Yuanino. R2K Radio Sukaran Let a do law or who huni a boo, Copleta play puta the mukwe yapoko, Pe library sinitoni, Heki boo plet hobasa, Poletukoka, Gipok daki or Kachin Blatty Kripo Kokler, KBC Baiguda, Rado Dr. Clansanson, Tablaqui or Linino, Ye Thela Bledo, Petani, Musagato, Badablaqui Wege, Kachin Tasso Twe, Tamutaku, Gere, PCG, Lamangonja, Tewenino, Tablaqui or ni, Tadinyamalo, Low was Sidenary the Connie, Tablaqui or
lo we lo da so classic ko we we lo okay du hi ne ta u bi le hi ne lo w the ka pho ko KBC babelo sino lo li Dr. Clanson son lo ta du lo o hu ni phe pyaw ni tho to ni ne mara bla kwi o wi zana re to bu da le pho ka do lo a hi wi ta pa o le myet ji na khu ni lo da I de me ta pho o ba do ka te po te ko ta mu ta khu go mara ko ka o ge tu ko ka ba da pe te kha we ba sa te po te ko ta to no de mi ba ge blo o bu do o ta pha te we ni lo ti lo ta do do glu khu pho ba do ko ko du wa la shi la ka ba ho la ta o ye ko to u tu khaw ku ze ko to dra mu do ja thwe pan ta pha phe we line za ko phe ki do ki si tan ni la university si to ni tu ko do pho tu ong zo lo be lo kho phe we myet ji na be ko we de ko para du lo o hu ni ni lo Dr. Classon son ni hi ne muda di KBC anere khukle do babelo sino to we Facebook kwe la October bu mara hu thwe o di kachin bloody curry pho kre khukle KBC ba he kura lo so to ni lo baglu du pho ta pha pho ko ma thwe do byo tu ko ka so bu so be kha ta bu da ba khwe ya ta pha phe ki do sikwi ni ne anok sa da we let to phla tho we su Donald Trump o phe hi wa ni lo le we di to ne ko phe ne ko do byo tu ko ka lo be lo kho ba sa lo khi mara thu ti kwi we ni lo R2K Radio to correct India Biokos, Boyan the War, Gobio Balogumi de Waterpapu, Mukosu Dowi, Tido to the Dugalaho, Tauta Waterpa, Tilu Ber Hauki Wedo, Lobagio Utamaser Pagi, Gorilla Masera Penita de Wenino, Layuli Kisikithoni, Watanari Kuka Sertoni, Titapa Sato Doto Wewi, Balogumi de Waterpapu, the Siki Ple, Tilu Ber Quiwewi, Tauta Watapado, Tapota Litten no, Hawaki Wewi, Nothing Yabanilo, Mukosu the Dugalabu Setailo, Tido to the block ho ta ta ka te ka to ba no de mi ba ta o da pha how ku we khat le lo ka to khe I ta o go ke tho ta ko ta khe ge bo le ma se da pha te we ni lo ti do we di ho wi kho ti ta o le ta pa ko kha da pha ta ka ba ta tu da swe ta pho ta li de no si ko how ku we si we ni lo hu ta ne ko o si ye to ble nya lo o ku khe le lo ti do tu le ta na pwa nya ho ka to khe ni hu ta da pha ta ba lo ki o lo mu do ka pho o go ta ka te ka to we ge ni a we te we ni lo phele ba lo ku mi de wo da pha bu hi ko o we ye si kha kha ba no gi o de ge yap le wi o so we da phe India byo ko se ho ko lo tru da pha bu do mi bo da pha le o phe sgain ko do ta mu ko sa ba khe tu ba lo ku mi da pha ge ta te nya ba ni lo R2K